Good morning, nasa work na po tayo. Mag-breakfast tayo ng konti para di gutumin mamaya. Kahapon nag-fasting ako hanggang 11. Medyo nahilo ako ba kasi hindi nasanay sa fasting na matagal. So ngayon kakain ako. One eternity later. Tapos na po tayong mag-work. Bilis lang ng araw. Busy sa trabaho pero mabuti na din yun kasi mabilis lang ang oras. Ang ganda ng view. Ano siya? Actually, yung color niya para siyang pink na purple. May pagka-pink or purple. Papuntang purple na. Pero iba sa video. Ang ganda ng view eh. Napunta na po ako sa daycare ni Ana. Kapin natin sa Aling Maliit. Punta po kami sa chicken stand doon. May tawag dito? Food truck ba? May food truck doon. Every Tuesday, sabili tayo. Yan, pagod yarn. Let's go, dali na! We will be late! Tingnan nyo naman yung background. Oh, ang ganda. Look at the clouds, love. Behind me. Look at the sunset. Oh, the background is really nice. Dito na tayo. Hintayin muna namin. Pauwi na po kami. Hindi na nakatiis si Ana. Kumakain na. Masarap naman. Nagkamali ako sa pag-order kung anong gusto niya. Pero masarap din naman daw to. Sabi ni Aling Maliit. Mama, okay na si Bob? You mean tomorrow? Yeah. But tomorrow, Oma and Opa will pick you up. Look at the bus, my love. Why? Let's go. Mama, wie doe jij naar huis? Opa will pick you up tomorrow. Opa and Oma will pick you up tomorrow from school. And then they will also take you to the swimming lesson. Watch out, Ana. A few moments later. Bahay na po tayo at tumudugo ang ilong ni Ana. At siya ng tatay niya. Katulad siya ng tatay niya, nagno-nosebleed po sila pag ganitong weather. At minsan pag mainit, si Ruth din, nagno-nosebleed din siya. Oy, naunsa naman na tinapula naman na Ana. Oh, you show me your tekening later, but mama, ik heb ook boterbakje, maar dan zit er niet boter in. Okay. Did you eat well today? Sige na, niet sit helemaal na. op. Mama, ik heb de drinken helemaal op. Echt? Ja. Sige na, sit na there so you can eat and then I will prepare your rice. Sige na. Maar ik wil vast... Niet daar, ha. De door dicht doen. Alsjeblieft. Naiyak na good siya sa pagod. Sige na, paglingkod na, dere kay mukhaon na ka. Sige na, gayon. I will warm up your rice. You still have gift. Mama, ik wil nou kiss. I know. Ikaw na, gayon. You want sauce? Yeah. Oy. Ayan, may dalawang chicken po siya. Na chicken tenders pala. Sobrang sarap. Tapos, may leftover rice pa kami last night. Gusto niya ng ganong rice. Paborito na po niya ito na... Mama, kom eens even. Ik heb een tafeltje gemaakt. Ayan, i-warm ko lang po yung kanyang rice para kakain na yung ating gutom na Aling Maliit. Talk to the titas. Ik lust die saus. You like the sauce? Yes. Oh, very nice.
Baby, be careful. Agoy, ang sauce, my love. Oh, nara, oh. Watch out lagi. May I will put the rice here, huh? Yeah. Kan je doek hier neerleggen? Een hele zakje. The hele zakje? Just don't blow your nose, okay? Okay. It's bleeding a little bit. Yeah. Ayun na, don't look at it Ik wil na. kijken. Yeah, okay. You can just use the same one, you fold it, and use the other side, yeah? Sige na. Did you wash your hands? No. Wash your hands. Why? Wash your hands because you were playing outside at the opvang. Mama, ik was niet buiten aan het spelen. Nee, Anna, it's the same, huh? You were outside the whole day at school too. You touched many things today. Ina, Papa is coming home. Ito na naman tayo, guys. Mag-ready na naman tayo ng hapunan. Feeling ko kasi yung binili namin na bucket, hindi siya kasya sa amin ni Mr. So, may backup tayo na chicken wings. Bibili sana. Nag-aalangan ako kung bibili ako ng chicken wings. Sana bumili na lang ako, pero naalala ko kasi na may chicken wings pa kami dito na frozen ba. Yung ready to eat na. Flavored na, I mean. Tapos, ano mo na lang. Lagay mo na lang sa air fryer. Normally, ini-air fry ko po siya yung sa plus. Napakita ko yata yung dati. Yung isang bucket, parang 18 pieces yata. Pero, maliliit lang kasi yung ano, ganito lang. Dodong! Xin chào. Xin chào. Doe je even afvoet or shall I get some kip? Chicken tenders, and I'm cooking the in the air fryer now, the chicken wings. Hi, Papa. We have enough to do. Hi, Papa. Tot zo. Hi, Papa. Zo, doei Je doei. moet iets vertellen. Nee, Papa is on the bike lang, so that's why he has to end the call. Yeah. Are you done? Oh. Sige na, if you're done, you have to eat na. Sige na. Don't use tissue for the nose. This one, ah. This tissue, ah, not this tissue. Okay? Okay. Because this is not very soft. I will give you Mama's tissue. Dodong. Oh, okay. Yeah, wait. Because Oma and Opa were here today. Wait. I need to get the keys. Papa is thuis. Wat? Papa is thuis. Suikerstoppen? Nee, hè? Nee, hoeft niet. Dan gaat Papa is met de fiets. de kiekeboe zeggen. Kijk niet. Tago-taguan na naman silang tatay niya. Where are you hiding? Nice by Oma Opa. Alweer? Ja. Zo mooi. Nee, hij was boven op 17 euro. Dat is dit shaving. Dat vind ik dan weer open oma. Oh, eten, dat is voor mij die rijst met kip. Lekker rijst met kip hier. Kiekeboe! Hey ja! Zo mooi. Je bent uit hem schieten, hè? Hoe is het? Goed. Je hebt jou gemist. Kusje?
Hoe was het op school? Maar ik wil vandaag met jou televisie met voetbal spelen. Dat is goed. Hey, hoe was het op school? Goed. Wat wil je eigenlijk hier? Ik vind het belangrijk om te weten Papa, hoe ik jij heb op bloed school aan deze kant, hè? Ja? Ja, echt een gat. Dat kan je niet zien. Oh, Dat is van Maat. oh hoe? Dat is niet goed. Bij deze, papa, kijk eens. Ja? Deze kant doet er niet bloed. Met, Anna. nee, bij deze kant doet het wel, met die kant bloed. Anna, your rice will go cold, my love. Is het ook niet? This one this morning, I think. I will put it Or out. tonight, or last night. Ben jij ook water? Ja, alsjeblieft. Waarom? Ik weet. Oh, by the way, I got a new contract. For 1 month. Nee, until January. Oh, till you go on holiday. Yeah. Oh, that's good. Hoi, how you still have Je gaat gaan, ja. a bucket. Dat is goed. But Anna said, Mama, you made a mistake, but it's okay. Wat? She likes it too. Hey, lekker. I think this color really suits you well. You should get another one with the Oh, goed. same color. Wij kennen deze veel lekker. Ja? You said the other one is better. Nee. You said today, or you said before. Nee. Wait, claro. Dat zei ik niet, mama. Well, staat het lekker, ne? Ik hoef niet zo schattig. But did you have fun today, love? Ik ben nou ruim weggegaan. Ja? Zo is lekker. Ja? Ja, saus maken. Oei. Een beetje rauw. Ja. Ik vind het lekker. Ik vind het lekker. Yeah. Can I have a little bit of rice? Give me rice. Nee. Ah. Welcome, because I don't have spoon. Thank you. Hoe moet je nou met je handen eten? Nee. Lekker. We will go to Papa's work, la. Oh ja. Naar papa's werk. En zullen we boodschappen doen? Een beetje. Misschien een kleurplaat. Huh? Misschien een kleurplaat voor Anna op papa's werk. Ja, en brood ook. Doe ook brood hebben ze. Oh ja, next week Wednesday we have a talk hier samen met matches. Maar papa, Ja. Ja? Maar dat is in the evening, toch? Ja. ik wil zoete zusjes. Dan wil ik een andere. Dan wil ik een Zo eens kijken. en als ik ook niet heb, wil ik beest en een wil. Maar dan wel met een beest. Sige na pag Ja. Oh, saai. There was 6 o'clock it opened yesterday. I thought at 9. But sometimes we're already blocked. But I saw Woensdag evening. I think that's the easiest. The rest was all daytime. I think that's crap. I mean, you can choose the schedule. Nee, ik wil een grapje niet. Ja, like this one. Mama, dit is echt mooi vrouw. Hoe heb jij die gezien? We bought this in Boxstone when we went to the gift shop. Dit Echt had goed. je. Pet food bar. Greenfall. Het is hetzelfde als Vincentje. You like a fish. It was busy, yeah. Maar, When you got there. ja, Yeah, there were many people, no? Waiting. in de tuin. Because when we arrived, there was only one woman. After us, more people came. Ja? Ja, they see it. Yeah, but because
some people are already done at 5 o'clock. Doing good work. Is zo. Uy, ikaw ay mag altijd een grapje. Die mama en Kan mij papa. niet winnen. Ah, hindi. I don't know. Papa, I op paid for 14 euro. Voor de Mama. wappen. Ja, Ik weet hoeveel jij deed. 20. winnen even. Ja. Vind je? Oké. Het is lekker stap. Stap, stap. Ik wil niet meer rijst. Eén keer. You said you like the kip. You don't like the sausage. En wie waren er al met de BSO? Papa saus here. Deze. Heel veel kinderen. Voilà. Thank you. Voilà! Voilà. Voilà. Dat is Nederlands, maar ook een beetje Frans. Mama. Mama galet. Papa galet. Ja, maar ooit galit. Oh, Saturday heeft een party, ja. Yeah, we will go to Santa Luina. Oh yeah, I have Chica ba? Yeah, natuurlijk. Hindi na nakatiis yung anak ko, guys. Magkakamay na daw siya. Kasi nasa bahay lang naman daw kami. Mama, ik wil geen open. Ik snap het niet. Oké. Sweet dreams! Sweet dreams ko, no. Mama, weet je wat? Ayan, may chicken pa kami, oh. Ito naman yung galing sa class. Neus. I love you. Yeah. Maar wel binnen. Daar binnen. But just don't put your finger in, ha? Waarom? It will be irritated more and then more blood will come out. Kayo, kumusta yung mga aral nyo? Makikwata, Papa. I forgot to put it here. Papa. Ja, ja. Papa, ik deed sweet dreams zeggen. Okay, ba? She always has sweet dreams. It's Yes. sweet. Love, look at Mama's mouth. Sweet. Sweet. Not sleet. Met een W. Sweet. Zeg eens. Sweet. Doe maar oefenen. Doe maar oefenen. Really? Oké. Ja, maar dat is heel moeilijk in Engels. Maar dat is ook moeilijk, hè, want dan moet je oefenen. Sweet dreams. Doe vanavond ook een keer oefenen, hè? Zonder camera. Gewoon samen, hè? Zal ik Engels praten met Papa altijd? Yung nami-mispronounce niya kasi yung word na ano, sweet. Yung nasasabi niya, sleet. Papa, ik heb dit gedaan. Met een plaatje. Oh. Met een plaatje dat ik deze kan doen. Is nog En wel daar heet, is Papa. Ome Mari. Ja? Mari? Oh, ik had Rens en Wendy. Ja. Weet je al, oma Mari? Oh, je hebt een nieuwe Je nichtje. hebt een nieuw nichtje. Van, Kom maar, kom de maar. baby heeft Mooi nou- meisjeskat. Kom Kijk, eens. Ik van heb Rens foto. en Wendy waren toen met de baby's aanwezig kijken. Je hebt nu een baby. Mijn bagong cousin si Anna. Kijk naar de mooie babyskat. Zij is... Die heeft gezien? Nee, dat is de tweede. Dat is de zusje van baby Stan. Baby Stan, ken je die nog? Baby Stan heeft een zusje. Van oma Mari komt toch ook baby Stan wel eens? Misschien, ja. Ik weet niet wie je baby stom ook alweer is. Als jij die ziet, ken je die wel. Jouw neven. Jouw neven. We zijn Heb bij je de... toen ben je ook geweest spelen bij oma Mari? Was de Ja. baby er ook? Dat vond je Je heel hebt leuk. met de baby gespeeld en we zijn ook geweest toen de baby was net geboren. Maar weet je... O sige na, tapusin muna namin yung aming pagkain. No? Pupunta kami sa office ni Ruth. Huh? Ik deed dit May op een piprint po akong blaadje. mga documents en pa. toen ik dit Tapos mag-grocery tayo. openen iets op. Kailangan namin mag-grocery En para en bukas. deze... Dito na kami. Tapos na po kami. Ja, you ready, man? Very good. Buang, it's on promo. Ja.
The souvenir from Fatima. Ito yung souvenir ni Fatima. Just put this here, Mom. Sa birthday ni Axel. This one's up or not? Yeah, up. Yeah, I will bring them up. Yeah, please do. Okay, that's good. I have to go up to take the swimming things anyway. Okay. You sure you don't want this bag? Yeah, if you hold up the door, then it's good. Thank you. And if you close it, then you're perfect. Yeah, okay. I'm perfect. Yeah, for now. Ay! Kunin natin sa ulit. Balik sa kanya yung Kasi binigyan niya ako ng pera kanina. Kaso wala man akong wallet. So, kunin ko ulit sa kanya. Baka nakalimutan niya ba? Wala akong wallet. Binalik ko sa kanya. Kunin ko ulit. Bukas po kasi pupunta akong The Hague. Kasi nga may appointment ako sa embassy. Magiging Pilipino na tayo ulit, no? Pero hindi ko pa alam kung kailan yung aking oath-taking. By the time that I do the oath-taking, yung oath-taking ceremony ko, dadalhin ko po si Ana. So, kasama din si Ruth. Kasi kailangan namin i-apply si Ana ng passport, new passport. Magre-renew kami ng passport. Nag-expire kasi noong September. So, i-renew na lang natin. 5 years lang naman yung mga bata, no? Kasi, nga naman, nag-iiba pa yung itsura nila. Alam niyo po, pumunta dito yung parents ni Ruth kanina. Nag-ayos po sila doon sa attic. Yung mga gamit namin na dapat nang itapon. Inayos nila. Feeling ko inayos din nila yung kami. Pati yung aming garden, inayos din nila. Ay, nako. Yung aking in-laws talaga, pag tumutulong naman sila talaga, mama. Tinutulungan nila kami palagi. Pero, minsan nahiya din kami ba? Lalo ako. Ito, hindi nahiya siya sa nanay-tatay niya. Siyempre. So, nakita nila doon sa taas. Kasi, ang nitong isa, pag yung mga labahin namin, iniipon niya doon ba? Tapos parang na siyang bundok. Sabi ko sa kanya, ba't mo ginagawa yan? May mga basket naman tayo. Kaya nga hindi ko sila, pag ang mga basket na dinadala ko sa taas, meaning ginagawa ko talaga sila. Hindi ko sila hinahayaan doon na parang kabundok na bago ko sila labhan. Kasi ngayon naman, winter na. So matagal po natutuyo yung aming mga labahan. O tawag na, yung aming laundry. So, hindi siya, naiipon doon yung mga, yung labahin namin. Nakita na nanay tatay kanina. So, sabi daw sa kanya, gusto niyo ba labhan namin to? Dali namin sa bahay namin. Kasi may space para sa sabi ko, wag na, uy. Sabi ko, pati ba naman yung labahin? Kaya na, minsan, no? Pero, syempre, thankful ako sa inos ko na palaging andyan para sa amin ba. Pero, minsan, gusto ko lang na kami lang yung gumagawa ba. Kasi parang, in a way, parang, lalo na dito sa isa, parang labahin. Sa kanya talaga yan. Siya yung nakatok sa mga labada. Ako naman sa pagluluto, paglilinis, and ibang bagay dito sa bahay. But yeah, anyway, wala naman po kaming ganap, no? Si Ana will go to bed soon. Na siya ni Ruth sa bed. Tapos, ako naman, i-ready ko pa yung ibang dadalhin ko sa The Hague tomorrow. Yung aking appointment is at hapon pa naman. So, ihatid naman ako. Ihatid po ako ng aking father-in-law sa station. Doon sa Dinbos para hindi na daw ako mag-bus. Kasi pag nag-bus ako, mga over 40 minutes din siya. Tapos yung biyahe pa The Hague, mga almost 2 hours din yung biyahe ko. So, para makatipid ako ng konti sa oras. So, at isihatid daw niya ako. Pero sabi ko, wag na akong kunin doon wag na akong sunduin sa station doon sa Dinbos pag uwi ko. Kaya hindi ko pa alam kasi kung anong oras ako uwi. Busy po kasi bukas kasi election po dito sa Netherlands. Supposedly, first time ever kong makaka-vote dito sa Netherlands. Pero dahil nga may appointment ako bukas sa The Hague, so si Miss na po ang boboto sa akin. Dito po, pwede pong makisuyo na bumoto. Yung ibang tao yung boboto para sa'yo.
mapapadala lang ako ng copy ng passport or yung aking ID, si Mr. na po ang boboto para sa akin. Pwede po dito. Ganun. So, anyway, wala na po kaming gagawin. So, i-end ko na din po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa lahat ng ating viewers, mga silent viewers, and also sa lahat ng mga palaging nagko-comment. Maraming salamat po. At syempre sa nanay ni Rina, thank you. Thank you, nanay. At ingat po kayong lahat. See you na naman sa susunod video. Maraming salamat. Tuy, mush babush. Anak, mush babush. You want to see? Okay, wait. Mush babush. See you next time. See you next time. Bonjour. Bonjour, Mama Galet. Ana Galet. Na au revoir. Au revoir. Doei doei. Doei doei. Do.